gledate Jasmin na YouTube. I dobrodošli, ja sam kanal Jasmin na YouTube. Danas ću malo prohodat nastrip do sljedećeg hotela gdje sam malo prije sad snimao od Resorts Worlda. Idemo do Circus Circusa. Ajmo vidjeti šta ima ovdje. Ovamo ima Ross, ima i Denny's, ima i Walgreens, ima i 7-Eleven. Možete kupiti neku majicu ili gaće, neke patike u Rossu. Možete kupiti sok neki u 7-Elevenu. Možete jest u Denny'su. I ako se zabolite, ima Walgreens, možete kupiti neke tablete, čaj, sirup. Ovam ima jedan restoran, zove se Peppermill. Ima i tu dobra jela. Nikad nisam bio tu, ali ovaj Peppermill možda možete prepoznat iz onoga filma Casino, gdje je bio Robert De Niro. Tu mu se onaj auto eksplodiralo, gdje su ga htjeli da ubiju u filmu. To je taj Peppermill. Ako nemate pojma o čemu pričam, nije problem, sagledajte taj film Casino. Jedan najboljih filmova ikad. Evo, ovo je taj zvana još Resorts World. Ima lijepo dosta trave, kobjagove plastične, nepravne. Ali ima ovog svijeta. Ima i masline. Ovo nije maslina, ovo je nešto drugo. Ali ova drveće što malo njim treba vode. Ova drveća idealna za pustne. I svako drve i svako žbunje ovdje ima jednu sprskavcu odakle dobija vodu. Bez te male sprskalice ne bi ovo ništa moglo živjeti, jer ovamo nema dosta kiša. Ove godine je jednom palo 2-3 puta kiša za cijelu godinu, a sad je već 27. juli, kraj jula počinje august. I ovo je kobjage sezona gdje trebala bi kiša padat. Monsoon season se to zove. Što to znači? To očekivaju poplave i takve stvari. Ali se to samo desi jednom svake 10 godina. Ko zna? Evo, prelazimo ulicu. I ovamo imamo McDonald's. Bez Starbucksa i bez McDonald'sa ne može se umrti. Ovamo je Las Vegas Convention Center. U ovim Las Vegas Convention Center ima dosta conventiona. Jedan od najpoznatijih conventiona je onaj CES, Consumer Electronics Show. To ti je sve oko elektronike. Sve živo. I televizije, i dronovi, i auta, i bilo šta možeš da skontaš i smisliš to je to sve elektronike. Kamere, sve živo. Sad ćemo ovim hotelu, Circus Circusu. I ovo je to svana. Ovdje ima policijska stanca, Circus Circus. Sad izlazimo iz ovoga Circus Circusa. Ja mislim da sam vidjela onaj video za Circus Circus, ne znam koji ću prije staviti, onaj gdje hodam ili gdje sam bio u njemu. Vidjet ćemo. Sad idemo nazad, vamo ovaj Resorts World gdje sam parkirao auto. Idemo po auto.
Lijepo je malo ugrijalo. Nije hladno. Nije skroz vruće. Ovdje ima neki mali gift shop, butik. Možete naći svoje ime na ovim tablicama. I to je to. Ovaj hotel Circus i Treasure Island su zadnja dva hotela u Las Vegasu. I Sahara ima i Sahara. 3 zadnja hotela što daju besplatan parking. Sve ovi ostali hoteli, tu se parking plaća. Neki ti danu sat vremena besplatno, neki danu 3 sata za ove što su lokalne, što su iz Nevade. Ali ako nisi iz Nevade, onda prva 4 sata naplatu ti onaj $15, 15 do 20. Cijeli dan je oko $25 parking. Došli kapitalisti i naplaćuju parking. Kad je mafija bila u Las Vegasu, to je sve džaba bilo. Bilo je sve džaba, samo dođi, potroši pare. A sad ovi kapitalisti hoću da dođeš, potrošiš pare, platiš za parking, platiš za večeru, platiš za resort fee, platiš sve živo. I naplaćivaju bazene, ako hoćeš ležalku, sve je to prije bilo džaba. To je taj Resorts World Svana. Sad je 10 ujutro. Ima naroda hoda, pomalo. Nema gužve, nema constructiona, napravu ulice, sve je napravljeno, nije ništa pokvareno. Gledajte, u Nevadi smije se na crvena na desno. Smije se svuđe u Americi, samo trebaju paziti malo pješaka. Malo prije smo izišli odande, prohoda, sad ćemo ovamo unići nazad u ovaj hotel. Vidimo je ovaj ulaz otvoren. To je to.
Otvoren ulaz, ovaj izdižao malo prije. Lijepo je. Bramor. Ovdje ima kao neka starinska kola, auto mali. I sad ćemo u parking. Vamo što smo gledali ovo. Red light stripe. Vidimo se sljedeći put. Ćao.